Sakubingelela phezu kwamukele mbukele emakhaya kwesimanzonza bese kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nifika ngesikhathi kuyitoze kulo mbukele emakhaya ukuthi ngulethele nazi indaba zamaskandi engathathi iside ezoqala zithi bafuna ingane kaMtshengiseni iqoqe okungawababo wakho ithathe intambo kwiqembu lomculo lazi ukuthi amagezama sizokhumbulela ukuthi liqembu lasungulwa uyena ubaba wakhe uSiphesihle waziwa kakhulu ngokuthi ithole lendidane wayesungula msana nonje encane noSibongiseni abantu abaningi ke bokuzokhumbulela ukuthi ngesikhathi esendlulile emhlabeni uMtshengiseni ufowagcwetha itambo zasezithathwa uPotso wangobese walithatha leqembu from 2015 ukuze kube manje noma engashetshanga igama uqhubeka kuleli gama uthi amageza amahle abantu abaningi babemgxeka uPotso ngalesenzo sakhe bethi uyini engaqala okwakhe yini ethathe into vele sivuthiwe acule kuyo basho futhi useshitsheni naye ushuni wamageza ngoba amageza ubengaculi njengoPotso wathola amazondo amaningi noma kunjalo kodwa abalandeli bamageza amahle bama esayidini lakhe uPotso bameseka ngamageza amahle njengoba namanje sekhona kodwa ke manje indodana yakhe uMtshengiseni ufagcwetha ithole lendidana isikhulile manje abantu abaningi sebethi phela uPotso akadede adedele indodana yakhe uMtshengiseni ngoba phela isikhulile manje siyakwazi nokuyiculela sekukhona insolo zokuthi bobabili laba phakathi kwamageza amahle ababamba amageza amahle oPotso netholele indidana sekhona ungazwani kahle njengoba sekusolala ukuthi lengane naye sifuna ukuthatha izitambo eqenjeni lababakho ngamageza amahle kodwa uPotso ngathi kunzima ukuthi belidedele leli iqembu leli lokho sekholelwa ekutheni ukuthi laba bobabili khona iCD ezophuma amageza amahle kulesi CD ke akabhekiwe lo mfana wendidane njengoba bemfeatureisha kwezinye ingoma futhi uqhamile ukuthi leli ithole lendidane leli selivulele igroup yale seceleni lapho libiza khona ngokuthi ithole lendidane likhona ipage uFacebook abantu abaningi kuhlukene umbono ngalolu daba njengoba abanye besho ngempela ukuthi lo mfana kumele manje athathe izinto zayise ngoba usekhulile and futhi uPotso sebethathile isikhathi eside sekuyiminyaka ebalela eminyakeni eyisithupha belithathile leli qembu sekuyisikhathi sokuthi nawo uPotso aphumele ibhodo lakhe naye agxabhise eceleni ashiyele ingane yakhe uMtshengiseni ufagcwetha umbukele emakhaya wena le ndaba ngabe uyibona kanjani ngabe ukuthini uPaula ngalolu daba ngabe ngempela ubona ku right ukuthi uPotso ashiye manje magezeni ashiyele indodana yakhe uMtshengiseni umfagcwetha itholele indidana akuhlane ezathi ke sizokuphawula wakho ngalolu daba kanti ezinye futhi indaba engophathele zona zamaskande zokuthi uKhuzani usememezele indaba edabukisayo emva kokuthi uthi njengoba awina lapha ama-KZN Awards sekhumbula ukuthi wayekhankasa impela ecela ukuthi evotela abaculi nabathandi bamaskandi nangempela ke wahlabana ngemali ebalela ku600,000 ukuthi uyena umuntu ovotela kakhulu futhi othandwayo kodwa kokushaqisa ukuthi uKhuzani uthe namhlanje le mali le ayakafiki esandleni sakhe uthi ke ucela abalandeli bamaskandi ngoba ibona abavotayo ukuthi bephamisa imbono yakhe besho ukuthi ngempela kumele enze njani ngalama award abantu abaningi baphawulile abanye bathi akabopha ama award abanye bathi akayeke ngoba kuyacaca ukuthi labantu laba ama award ama-KZN award babefuna ukuphela ukuthi bethole uxhaso uhulumeni bephinde bedle nezimali labo rand noma 150 esazivota ngabo bukele emakhaya ngabe wena ukuthini ukuphala wakho ngale ndaba njengoba seceleshe kwaphela onyaka lokho uKhuzana wina lo 600,000 noma ungakafiki emandaba kuthini ukuphala wakho ngalolu daba mathini futhi amazwi wandlulisa uKhuzani okumbono njengoba sazi uKhuzani uyibuka le channel le uthini umbono wakho ubona ukuthi uKhuzani enze njani ngabe kumele athathele inqumo zekatolo athola abameli noma kumele aliyeke kanje udaba ngoba uma ithatha inqumo zabameli kumele ekhokhele amaloya uma uthi asawini okusho ukuthi uyobe esenze ilusi eningi kakhulu bukele emakhaya izona indaba benthe ngaphathela zona kwesimanzonzo kodwa ke ake ngidlule nalo udaba olunye futhi abantu abaningi bakholwa lolu daba lokuthi uKhuzani nembangi yakhe kwigcoma elisha sebeyekene ukugadlana njengoba nabo basho kodwa abantu abaningi sebayibona ukuthi kahlahle lipi le phakathi kwagcoma elisha naye uKhuzani balwa ipi yemqondo ngishiso yini ukuthi ipi emqondo na ngishiso ukuthi uma ubona ngendlela abaposta ngayo inkundla zokuxhumana bobabili baqhudelana kodwa
noma sebasho njengoba igcoma malasho ukuthi lona asamele limataniswe noKhuzani ngoba selikwelinye izinga. NoKhuzani futhi washo kanjalo wathi akasekho umuntu asazomdumisa manje indoda uma idumela. Kodwa mawubheka ama-post abo lapha ko Facebook uzoyibona lento engisho ukuthi makuposta uKhuzani eposte impumelelo yakhe nigcome elisha liposte okunye. Namhlanje ke abantu babheme bakholwa ukuthi abantu labo kahlahle basala ipi yemqondo. Njengoba uKhuzani qale waposta ukuthi ingoma yakhe uthi ijele, siyambongela uKhuzani ngokuthi ahlabane ukuthi ingoma yakhe ithi ijele ku-YouTube ihlanganise ama-views awu 2 million, 2.2 million. The saqeda ukuposta lo negcome elisha la post ukuthi ama-starter pack alo ahambisana naba Vodacom, siyazi igcome elisha by Vodacom ama-starter pack ethi asekhona abantu abafunayo sengaxhumana nezinduna naye igcome elisha bakwazi ukuthi bathola ama-sim card. Abantu abaningi bese comment ukuthi abantu laba bayaqhudelana, kodwa into enhle ngabo ukuthi lokhu kuqhudelana kwabo akwenzi ukuze kugcine abalandeli bamaskandi bezebelwe, njengoba sazi ukuthi ngesikhathi lokube gadlana ezingomeni abantu bebeze bekuthathe personal kuze kuholele ekutheni ukuthi abantu beze bedumlana emicimbini. Kodwa lokhu kulwa kwabo manje singasho ukuthi iyipi yemqondo, njengoba buka nje manje njengoba belwa kanje lokhu badalela ukuthi igama elihle. At the same time nebrand yabe yakhuphuka njengoba ubona ama followers oKhuzani bekhula kanje nogcomesha online. Lokho kuthumela isithombe esithile kubantu abanezimali, kakhulukazi ama-brand abafana noKhathi, noJonathan D, noBrenold ababuka lonto le okubadalela isithombe esihle ukuthi begcina sebexhaseka. So abantu abangayithathi ngengodlame lento le, kodwa igcome elisha noKhuzani iqiniso lisamile futhi ngeke lishintshe ukuthi basaqhudelana, kodwa into abayenzayo uqhudelana ngemqondo into ehleke le futhi ikhulisa nomculo wamaskandi. Ake ngishayela ihlombe lapho kwesimanje izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje. Thini nesithembu. Siyabonga.